Leo deja Remire Max Merbosi akaninvite. Deja mie yule nishafika ndani, njale kona mie fo danze. Nikapata bahati deja kafika wakati ya kukula sasa. Mie yule deja kumustari. Niko na vya mbele yangu isha nichelewesha sana. Nikaingia deja. Anjera directement nishapita na Anjera kwanza kupla deja nishaingia. Anza na pale na ile makeo, ile ma tips, ile ma firfir njera nini. Atia pale kila kitu, masosi danze. Nilingia bambele yangu nishabachelewesha na banyuma vote nishajua nilikuwa tia vya mingi sana. Ma chips deja nishatia, ma sukuma nishatia, ma salad niko na gombana nazo pale. Nilingilia sama nanasi, matunda nini tia deja. Mimi niko tia mingi kubashinda make. Nilivahenda sana. Ingia kumachupa kuta sikrezi shaisha. Nikapita na kichupa mwa hivi. Deja mimi ule pale chakula njole nishatia deja. Nishanja masakre chakula sasa. Nishanza gombana nayo. Vilikuwa vya vutamu sana. Deja sana nishaimaliza, nisha masakre yote. Nikaangalia deja bute mbili zingali ndani. Nishamaliza nikaona pembeni iko na miza. Angalia pembeni wazungu. Nikashikunya kwa kachupa yangu. Ona mbele vote ni wamwekunda. Cheusi iko nyuma. Tulidensi sasa, tulidunda. Nyuma kwa watoto wazuri. Angalia sasa bose sasa iko na dunda pale danze sasa maake hawezi ona. Tulidensi. Ali kuona nyuma nikoona tu mbwa vote habanifanane, vote ni wazungu. Fika sasa wakati ya rumba sasa Merbose yole nikoona tu Merbose. Ona sasa ile slow yenye iko chini. Angalia ile slow yenye mnaita njo moshi. Pale deja mtaona mbona upeti haiko acheka ule iko fasi ya raha. Nilifika nje nikaangalia kushazimika magari. Rudia ndani nikaona mapare sasa. Tulidensi pale dunda. Njo vale saba mete bako abigusa. Nikaona 2% resta. iPhone ikazimika.